يعني غادي يغدي وين ارداكيا ساكين داس العيد تفاسكا من يناير ولا ما اطاس يعني يدي يوران فلاس ما دي سراكن يعني دي خدمني انا نتاع باللي تيكوالا كاكينين قرنا باللي يناير ماشي مزيان غنليون شو نوذم ايديوين غاف يناير ني غاسم الراس يعني ولي قرا اللي كان الى قنارو ماشي لا مزراي لكن يوثي الدنيا هي كان ماشا ادني كرسيا غزا اي تيشدن غير تيرزان غارو مزروي السراج النغ اليزير غاف ثلاثه تسريوين نسقسيين يدني غيا كان يران غاف يناير يمين يالتي كلت كان كران وين يتمسلاين غاف يناير يفتسر لا يستقساي ذا شو اذا ناسي نعظم هذا تينا ولاكين يليون كيفيتي ويراث نيروميين ويراث نيلاتينيين ويراث نيغريكيين اتيكرا في ذا سقسي ويسين داغن اوثيلان يناير اوثيلان الى بارتينا كي سو يناير دونك اكاديمي غطاسي قارن بلي il n'appartient pas à Rimaziran donc نكوني غادنا في السريونه ديال سكنت بالليل اما كان يناير سيمال ستون تمد سيمال ورزرينا راه ذا شوف سيمال كشمن دوانساين نغلى عوايد النظام بالبرديس نوض بالكاليس اما كان ثالث سبلا ثايو فسوثا تون فين يروحن اما كان داغنا شو دويلان جالسن تيركو ناغي يتصغرا سي ثمن نظام اما كان فودني مدن تمسني من وانساين نغلى عوايد نسن اشكود وركثمتارك بناتين ادغا مثيجي عندما ردهم تمسنين غافي بالسنسن اكن ارسون يزوران تكيوين نسن يمير امذان يحواج ديما هذه الشتش اللاغيس تسموسليس ماشا في منطالنا في سبيوين ماشي يوث هذا غيرن غار تبنيت اندام ثبرا ثغرما ذو جدود امازيغ لا سيفيليزاسيون اي لو بوبل امازيغ عندما إلا يمير بزيل كريو فانر ذاتي كس أيني لا نردت يوين أدي لا الوينور نلين أغيب الدلالي في غص إلا ذا غنو ميارو يتسنم مرة الكاتب ياسين عندنا أمزرو ينتغرما مازيغن تسوتنس القرون نلكدب تسكركاس ماشي إلا ديما الوهين ينطفر السام سويني ديال قيمة l'histoire et la civilisation amazigh est frappée par des siècles de mensonges et d'hypocrisie, mais il y en a toujours de fil à suivre. La question de la culture et la civilisation amazigh, sa conscience يرنا ذي ثليين في قبورين depuis l'Antiquité. Ashkoud, il n'oumera pas sirmithine, il a fait face à beaucoup d'expériences. كان ابن فرعونيا ذي جريديا غاريفني قند الرومان ذي بازنطينيا ذو عرب ياكل رومي هي الوادي سن سويسي ديوسا اما كني ندغاو من قلاش اللي تغال عرو الجزاكا خاطي ندا طاس تمثال فين يعني تمثال يغيشو الدم اكام يناير وين ديوسان يبود ربي سدمايون اني ذا غدوفاني غجان ويدي روحن تملنا يدي يقران ولا بربي لا الى لسان الكوايا نزمر دنيني باللي نصغر مثلا مزيغ ذا تكا مثلا لسان سي اون ريفيرونس انتيك ذي فنكوراني مازال درمت ذي ثلون تنمزرين من وكاكال l'une des derniers qui reste encore vivante et vivace dans tout l'espace mythique méditerranéen. أمذيان سكلد في إيران أروغريك في أفغانستان في مصر أرمان في مروك أكثر تاقي توت سات اسباس شو دريوث نتسكام نتغرم مرسيف à une référence anthropologique nouvelle nouagrakale méditerranéenne. Il appartient à une seule référence anthropologique et culturelle méditerranéenne, culturelle au sens anthropologique du terme.
culturel au sens anthropologique du terme. ماشا دكواكل ماشي يوث نتيكلت يدير لو مجدل نتكسيوين ذو منو نتغرنيوين اكنا السيدرا نغد حيوض قوال نمسناو محمد داركون اندام ديبذر امنو غير ورزان دوزرين لا لوت انتر لوغوس اي ميثوس غام ويجيو طفن تلماس لاكس يعني يزقرناك اذا لسان النظام الكلامي عند دغان كلمه ديغان تيلو من قرن تسجيل لا بوليتيست سي دي ريليجيون نو دي ديفينيتي نو دي كرويونس بوليتيست اندرنا طاسي ربيتن اياكين يلاد دي ثغرنا نوجدود نتفركو كفا سي تجلس راسا دوبوي لونتيكيتي جوسكا نو جور اياكين دنو على الغورس تيشكي هكاكي إذا كنا نكشم سري ديريكت دون لو سوجي دي تمثال دنوين غفاسا نغي اسي شفان نغي زين امنزوني ناير انو غالكان غار توتريويني نسقلينا ذا شو اذا ناميك وولاكي ومي قارن يناير اي نوتر بروميي فولي دو ce thème du Nayar, on va le développer dans le sens linguistique, يعني تسنيلس بوينيانا تمثلة بوينيانا لغة ناقفوثلات أنكشم بطاس تمثال راه يتفهمن باللي يناير يسعى وذم أمازيغ ولا ذي توثلايت ذاكينا راه نتفهم باللي توثلايت التمازيغ ورثلا ذوق توثلايين كانت لاتينيت دو تيا مرات سنقد سمغلين نتسنيلس لا لانجويستيك أنا فوالا يدرس كومبوزي غاسين ووالن يمين دي تمازيغ أم توثلايين النظام غور سوالن يدسن il a des mots composés avec un lien dans la lumière asgharsif. Asgharsif, c'est le crocodile. Asgharsif, l'asghar boissif. Machin, celui de la rente. Et les animaux de l'Afrique du Nord, Zik, Ashkodlan, les crocodiles, de l'Afrique Boida. Donc, il y a asgharsif. Il a dit un magraman. Un magraman, c'est le terme que l'on ذوال يدسن غاسين ووالن يمونقار اما قرب ومان غاية تمغايد بقمقان التميوين نذل الومان اما ذي غزران تيرقوا بومان تبعيرين تفا مقرمان يتيلي دندل الومان هنا ولا جينير يدس il est composé en deux mots اما قرب ومان اما قرمان هنا اول يناير ذوال يدسن غاسين il est composé en deux mots أكان ين ثرنوض أير ين ثرنوض أير إدي تفغن يناير ين إدي قارن غيدي مالن أمضان لو نومبر مع لو شيفر مفغام دونك يون أشكو ين أم ذيا غاري مشا نتنظروف دي صحراء قارنيين إمزافيين قارنيين نكونين دي تموت القبايل نقار يون مي كيف ذا المنطق كان يقاوج شي طوح إيه أير أيور نغ أبور أجور أجور ويجيك ويمون ونمك نسن ils ont le même sens إدي مالن أبور دعنا الإزنزا أكرم المناضين نطايف انت في كم مشاويين تلاقي يلاد سيم الطماط غربايا إلا دو بدل مسكين نغ نمسلي un renversement ou un changement d'une lettre au phonème. وما يبدلوا نامك البوان sans changement sémantique sur le mot. أدغام مذيان الشاويث غير قبايليت نصمم لي الشاويث غير قبايليت نبدا غاسكين قبايليت كان يتسوغل د شام داغ نتا قبايليت غير تنزابيت نبدا غاسكين كاع يتسين الجام ام ديال بوالي جني ها سقبايليت يتسوغل ذا جنة سقمزابيت كاع يوغال دجا اما كلي ذا الجبال كان يقول الجبال ووال المنطقة النيرو ايا يلا دولا دي تمناط تموتني قبايليين سي تموتو في الله نبقايت نودا هي وول هكا ملا عشنا طورين ما راه تسمين اقجون قارن اقزوح الملاح قارن زمزح ذاكي ضغان توترا كان هذا ضغان تسيم دمسيسليت
les altérations phonétiques des tantaliyin tmazight dans les variantes amazigh, l'entend sous mlilin en spirante, des lettres en spirante, et d'autres groupes qui ont lettres occlusives. تنتلين بدرا يكاد إيه من أقولني يناير سوالنت أيور أجور أجور إيه أجور إلا دارن وذم النظام أم كان نظر أزار وولا أيور أجور أجور وجور ماشي تاقيل ديوث تزرع سي une autre étude النظام يرزال تسني لسه لانغويستيك أمدادغان يمسارغان أميتوسيميتيك أدو بلغ هو اللي يتسقى شخص لنا مقارنة تسنيلس ديوث تسنا سويس يزرون يعني كيزيتيدي لا لونغ tout ce qui est la structure de la langue. Et دغا عندها سكنم ديال القديش نسمي مسلوانكيو تواشولين مقرانين توتلايين هكا تواشول توتلايين سيسيميين لا فامي ديال لونغ سيميتيك ياك تواشول توتلايين تحاميين لا فامي ديال لونغ غاميتيك هذا عندها اسم لن دونك كلاسي توتلاي تمازيغ راه نسنتنا قبل نعدي غروس نقد وزار موال اقول نغايول إلا كنظر باللي توتلايين تحاميين أو تسيميين جرسنت نغوصنت أم جرد ديوت نتغاوسا أم ديال عندها توتلايين تسيميين نتواشوت الهند أوروبيين لي لونغ المنقرضة لي لونغ أوروبيين كان تجريدي لاتيني فرانسيس تكنيسي تعرف تعريف الهيبرو السكين نوبماي نغني مسلم نسنت ونام ودسكن نرى هكا كرام نونامك يزمولن يعني اللي طريت ولي ماكنير وسانترا لا سينيفيكاسيون الكبير يعني مرا نوالي فير ديو سوسيور اي يخدم لا لينغويستيك جينيرال نتفق باللي لي لونغ اند اوروبيان الكلين وسانترا يعني نونامك بين يعني les petites unités comme la lettre B, D, comme vous voulez, vous ça intéresse la signification. Nous savons qu'en français, en arabe, en anglais, etc., les phonèmes A, I, M, S, R, G, L, etc., n'ont aucune signification ou aucun signifié. Meslev, un linguiste danois, suppose ainsi que l'unité formelle indécomposable, une autre par exemple, est sémantiquement décomposable en unité de signification. Mais il ne donne pas les significations de O, de T et de O, par exemple. Donc, comme dit aussi un autre linguiste, Mouna, les unités plus petites des phonèmes, par exemple, une forme phonique, mais pas de signifié. Nous allons montrer que cette assertion n'est pas valable pour les phonèmes de la langue amazigh. Ce n'est pas le cas de la langue amazigh, parce que la langue amazigh fait partie des groupes hamitiques, les plus anciennes que l'indo-européenne. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que la langue amazigh, on ne peut pas l'étudier avec, soi-disant, dans des méthodes de l'histoire des langues indo-européennes. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire comme le pharaon et le pharaonique, les hiéroglyphes par exemple, etc. Donc c'est à peu près dans cette partie de l'histoire humaine qu'on peut aussi faire des recherches pour trouver exactement tout ce qui concerne l'anthropologie dans la Méditerranée. إني توتلاي تمازيغ الذي تواشوت توتلايين في حميين كمان فرعوني الجميل اللي تمازيغ يا نسكين الغازمول غورسا السام يرونامك دي تلغاس ونوخ يعني دون sa forme graphique non tout symbolique non des sismiques phonétiques une relation entre la forme graphique et phonétique qui dégage le champ sémantique. Et on va montrer ça tout à l'heure. Cette particularité de la langue vient ainsi confirmer certaines hypothèses des théories traitant du problème de la plus petite unité signifiante, c'est-à-dire le phonème. C'est le cas de la théorie de Meslev, réfutée par certains linguistes qui, à propos de la théorie logique de signifier, postulaient que les unités signifiantes minimales devaient être décomposables en unités plus petites encore. Les deux relations nous permettant ainsi de reconstituer l'écriture amazigh en graphique binaire et
pour donner le champ sémantique à toutes les lettres Loumaya Mazir. Vitazouara, Loumaya Mazir, il donne ce qu'on appelle la forme ponctuelle simple, qui nous fait en effet A, etc. Il y a beaucoup de traînées d'armée, la ligne simple, et la ligne brisée, c'est quand même bien en français. Il sert à Azel, il laisse, donc, comme ici le cas de Tamazir, أكنا نكزير غنفهم باش كنفهم سوالنا ولغنا باش ديتاك إلا خرج يعني كان جرافين par exemple un symbole باش ديتاك باش نفهم ولغنا et les Tamazir أنا يا راجينير le R راجينير c'est sa forme qui nous donne l'information de l'immouvement et les ronds plus à chaque fois que nous lire nos yeux se met au mouvement. Vous voyez, donc notre cerveau détecte une information. On va essayer. Alors, comme on a dit, donc, dans l'alphabet amazigh, dans le graphème amazigh, il y a une relation entre le graphème, le phonème, qui dégage un sens, qui dégage la valeur sémantique. Il dégage le même sens partout dans la langue. Donc il dégage quoi? Il dégage le mouvement, circulation, circulaire, ronde, sphérique. Le graphème hier, le R, il dégage ces idées-là. Dans l'esprit, on comprend que l'objet ou la chose, il montre le mouvement, circulation, circulaire, ronde et sphérique. On va y aller à des mots, n'importe quel mot qui existe dans la langue, n'importe quelle variante dans les langues amazighes. Soit des shawis, des qbaylis, toutes les variantes amazighes. On va prendre n'importe quel mot. Un là où se trouve la lettre R. N'importe quel mot qui porte la lettre R. De la grammaire, de la syntaxe et de la morphologie de la langue, d'autre part pour nous permettre de connaître l'altération subit quelques phonèmes au cours de terme, en cours de temps, glissement phonologique de la grammaire, de la syntaxe et de la morphologie de la langue, d'autre part pour nous permettre de connaître l'altération subit quelques phonèmes au cours de terme, en cours de temps, glissement phonologique et sémantique de mots en diachrone. أمذيب يضع أكان ما ولا جور أدنو على الوجور من النير أجور مغيور من النير الغان يلاد سنة ترجالي سنة تغرى et c'était composé, structuré par deux consonnes et deux voyelles. Le mot ayour, le mot yennayer. Ayour, et là que de lettres et de consonnes, que de voyelles et de consonnes. Et donc ces deux consonnes, comme on a expliqué tout à l'heure, ils ont leur signification graphique qui dégage par aussi phonétique et qui donne la valeur qui monte. Donc, à Kadnir, Azar Nouawala Guinée, Amazir, Zaramel Kul, il veut Arama Rufuz Intergali. Le mot Amazir en général, c'était composé jusqu'à 4 consonnes, ce qu'on appelle quadrilitaires. Il y a des trilitaires, etc. Mais au maximum, c'est Arba Intergali, Nixmar Lissa, ou Amazir Soumata en général. Azan Nouawala Amazir, il veut أما بكوز ترجالي ما نسنقذ في سكيل إرجال الووال أقول سمو أقول يناير لنسين يسكيل أكاميال يأكل ياج السكيل ياج سالغاس تجمول يمال تكتين وسيلة. Ils ont l'idée de formation comparée, constituée, regroupée. Les définitions des significations du champ sémantique du phonème ya suggérons-nous une représentation d'une forme imprécise, non complète, en train de se former. En train de se former. Cette forme inachevée est une combinaison de formes ouvertes et d'une forme fermée. La semi-ouverture et la semi-fermeture suggèrent bien que la forme en formation. Et c'est pour ça que le ya et donne la valeur sémantique de l'idée
de formation inachevée. Formation inachevée. Donc, tous les mots se trouvent le mot, la lettre Ga, le graphème Ga, il donne la même idée, la même signification, c'est-à-dire la formation inachevée, qui est déterminée par le yer, le R, nir, ayur. Le yer, c'est mouvement, circulation, circulaire. Donc, un mouvement qui circule en forme circulaire, mais en formation inachevée. C'est pour ça que S Amenzouni Nayer, il aide de Sazwara Nousgwas, Souas, Arouas, Kiniralmi Bouton, 365, Macha Adioral, il fait le mouvement circulaire, il le revient. Et en même temps, à Gourin Swalitikwal Arignir, il commence sa formation jusqu'à Alamay Boudimrouar, toujours à la forme de la lettre hier, c'est-à-dire à la forme graphique qui dégage l'idée de rond, l'idée sphérique, l'idée de circulation, etc. C'est avec cette méthode que le Tifina a été composé à travers tout l'alphabet et à travers tous les mots qu'a créé avec cet alphabet. Et dit formation inachevée du jour écrite au mouvement circulaire. أردي في كنوسان النظام سقواس غرواس أرما يزيدوا سقواس إدي تيلين دي تزوران يلا سقواس أرما يزيدوا سقواس تيسيا جينيو اسميس يناير أمنزون سقواس premier mois de l'année qui suggère les suivants, c'est-à-dire ما دنيا منزون يناير محسوبة ثنا دي لي ويسين والثلاثة ارتجال دونك دي لي ويسين دونك أدو غالو روح ليش ويسين et le mot tout cela ou Thilan Yinayer. Il appartient à qui ce Yinayer? أين يصوضون كنا الدليل في تلايقين ذاك لنا كوي ذاك يوران ندعم بلي يناير ماشي مازيغون ويناك نيغريغيون ويناك الرومان ماشا يجو أريد زران في الأساس. C'est des hypothèses. Certains qui ont écrit, qui ont essayé de montrer que Yinayer n'appartient pas aux Amazirs. Il y en a plusieurs d'ailleurs, même avant, dans l'Antiquité, mais c'est des hypothèses. Ils n'ont pas en quelque sorte mis une preuve vraiment scientifique. Hein. Donc on écrit des choses selon les constatations qu'on a vues d'ici, par là, etc. Donc c'est des hypothèses, il reste que c'est des hypothèses. Ça intéresse. أمام تثليث أمام تسلام يرزن تزريف لا ميثولوجي ماشا تورديوين يدسرون يعني لي زيبوتيز كي يكريد بظن رمي دوين توردان بلي يناير ماشي مزيان فوالا لاني par l'antique بلي يناير غينيان c'est un mois qui appartient au calendrier romain voire même avant dans la mythologie grecque, etc. Yaniarius, c'est un mois dédié au dieu Janus, divinité des seuils, particulièrement approprié pour symboliser l'année nouvelle. Comme on le sait, Rome projeta sa puissance en Afrique, dans le cadre d'une politique d'expansion impériale et de colonialisation de la conquête du Carthage, en 146 avant Jésus, en démembrement du royaume numide du Juba Ier, en 46 avant Jésus, et enfin à l'administration directe de la Mauritanie suite à la mort de son roi Bokhous II en 33 avant Jésus. Rome établit son empire à travers toute l'Afrique du Nord. Cette domination romaine se perpétue bon en mal non pendant 5 siècles, jusqu'à la prise de Carthage par le roi Vandale Genséric en 449 après Jésus. On comprend donc pourquoi Janine Drouin, dans son article Calendrier berbère, affirme, sans donner de preuves bien sûr, que la présence du Yinayer et du calendrier julien en Afrique du Nord constitue un héritage direct de la période romaine. Mais sans donner de preuves. Hein. Il est là, selon Tertullien, c'est aussi un prêtre berbère de l'époque romaine, en Afrique bien sûr. C'est un berbère. Du fait, il existe en Afrique du Nord des traces anciennes de la célébration pendant cette période de la fête du Nouvel An romain, appelée calendrier de janvier,
calendes de janvier. Nous en retiendrons trois des plus significatives. Hein. C'est Tertullien en 150, environ en 230, qui nous fournit la première, de souche, africain d'ailleurs ce dernier, né mort à Carthage, rigoureux, père de l'Église et premier théologien chrétien de langue latine, et s'est intéressé à la question des calendes de janvier, ainsi qu'aux autres fêtes romaines pré-chrétiennes, chapitre, par exemple, dans son ouvrage de l'idolâtrie, chapitre 14, a composé en 212, s'adressant à ces coreligionnaires chrétiennes, à l'époque encore minoritaires dans le monde latin. Il déplore et condamne leur habitude de célébrer cette fête constitutive d'un ordre païen, qu'il le rejette radicalement d'ailleurs. رجعوا قالت الشيوين باين ديالو خدني ترى انت ما كني الحاجه مسعره كيكرا نوازال محسوب ماشي دي مذني سيفيليزين لي بايان غينيا ماشي دي مذني سيفيليزين ماشي comme la cité romaine c'est une ville où il y a de la civilisation etc. Mais en réalité païenne c'est un mot qui est venu du grec au latin qui veut dire paysan tout simplement, qui veut dire paysan, et donc c'est une croyance, c'est une tradition païenne. Mais en réalité, la tradition païenne, ça veut dire la tradition de l'Adali Fillaha. Donc vous avez les chants d'Igran, etc. Et nous connaissons les Maziran, nous avons dit qu'il y a des choses dans le Fillaha. Et d'ailleurs, la Oued n'a pas de choses dans le Fillaha. Ah oui. Ah, d'accord. Bon, alors, sous la conférence, c'est vrai que le développement du Nayer, elle a besoin des explications solides. Nous avons essayé d'écrire ça d'une manière solide, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour développer Il Nayer, les explications sur Il Nayer. C'est vrai que le temps n'est pas suffisant. Mais chacun, un coup soyez bien, on nous a dit que Il Nayer, il appartient à Rimaziron Sfamidit Zilina. Nous avons dit qu'il y a خدمت مازيغون وخدمنا لا سواطاس يتمورا النظام خاصو لما خدمت سي selon l'histoire et selon les populations qui se déplacent en Europe en particulier maintenant il y a la Méditerranée et là une relation très forte très longtemps, donc on peut trouver des traditions qui appartiennent à l'Afrique du Nord en même temps les traditions qui viennent de l'Europe كان la période romaine تصل لعوائل البويل les Romains غير في مورنا ماشي الا خنزر بالليل الطاس الديانات في مزوره مقبل لي مونوتيس إجلان دي لافريك إجلان لي غريك دوكلن مراد يسمي محمد داركون اني اذا غادي يفهم sur l'histoire anthropologique تموت لا ميديتيراني مورا لا ميديتيراني نتسف بالليل يناد بالليل اما كان ديورا ايرودوت دايور يناد بالليل comme Zeus, non, la déesse d'Athéna, etc. C'est répandu aussi en Afrique, la déesse d'Athéna. Le même youth l'Aada de Libya, قدمت في ليبيا les années 70 يتحبس قدافين يوفي غتخدمن دايور قارناس تفاسكان تايري. تفاسكان تايري c'est une fête, c'est une tradition qui relève de تربي تاعو مقارن لا ديس d'Athéna. ماشي اكتسنت قدافين ديال سنين 70. سنبغاو ولا كان هكا باش نكفو هادي لي باللي يمين باللي نزرا باللي تاغرمان تمازيغ تكاد تقديم تكاد جلسان سي اون ريفيرونس انتيك et des inappuis il est grec la mer Méditerranée en général ou les moras en grec méditerranéenne لنا وايد يغيشود لنا وايد يغيشود ماشا لوريجين d'ailleurs نفهميتي باللي يسد اريمازيغا الكفو ذاكي غسالا قلنا ولما ودن بديرارا ذا شو خدم ديال ناير يا نايلا وريقتي ديال غينيا
مع توقي وين يتسجن بواقورة دين يناير ذا شو سباين ديال ثمنات اني ذات خدمن ذي تلمسان ذي ورقلا ذي القبايل غادي شويين ذي ريموشا ذي تواعد اكسيتيرا مي ونستفر الوقت نساعكناها في 40 دقائق ناغ 30 دقائق انكفو ذاكي غاوليني التنمير في الول السلامة باللي فرنام دوكايني دنبويا دوكايني دنبوي ذاكي غاف يناير ونيني اسكواس الغاز وتساعدين ساكين صل الفرح لنا تيمات